zakhe lidumisa ngoba uYehova nguThixo wethu yena wasenza thina sisithi singabantu bakhe negusha zedlelo lakhe. Mandicele khamente kaThixo singeneni kunye kule nkonzo yethu yakusasa nje ngokuba siculeni sonke kunye iculo 267 mini ecawe uyavela imini yomvuyo omkhulu imini enkulu enhlanganisela abantu benkosi yezulu mini insimbi yobizo ibethe imini abantu bayalwe mini lizwi lobomi lithethe imini kubonga umdala mini yaphumla inkosi yezulu kwenza izulu nomhlaba mini wesuku umkhulu lomkhulu waphuma kolakhe inqaba mina abantu benkosi baqhela ukuva indaba zovuyo mina makholwa langazelela indawo asinga ngakuyo yani makholwa vyanzingcwele bongani Nkosi enkulu kofika ukufezwa kwendino ziphele niphumule kwanani phezulu 267 Imini yethu